أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أحون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله، صدق الله العظيم. Jana sizler Allah'ını arulab tazalaysыңар, мактайсыңар, tasbih айтасыңар ертемеден жана кечинде. Бардык мактоолор Аллага таандык, асмандагы, жердеги, асыр убагында дагы, зухур убагында дагы. Ал чыгарат тирүүдү өлүктөн, өлүктү тирүүдөн, ал өлгөн жерди тирилтет. Силер ушул сыяктуу кайра тирилесиңер. Жана Алланын кудурет белгилеринин белгиси, силерди топурактан жаратты. Кийин силерди адам кылып жердин бетине таратты. Жана Алланын белгилеринин белгиси, силердин өзүңөрдүн жупуңарды жаратты. Алар менен эс алышыңар үчүн. Жана ортоңордо сүйүү жана рахмат, мээримдүүлүк салды. Албетте булардын баарында чоң белгилери бар, пикир кылган адамдар үчүн. Жана Алланын белгилеринин белгиси, Алла асмандарды, жерди жаратты. Жана силердин тилиңерди, түсүңөрдү ар түрлүү кылып жаратты. Мына ушунун баарында белгилери бар. Билүүчү, илимдүү адамдар үчүн. Жана Алланын белгилеринен, аяттарынан бирөөсү силердин күнү менен түнү укташыңар. Жана Алланын фазылы менен
fazılını izlegeninger, albatta bularda belgileri var. Uğuçu, kulak uğuçu adamlar üçün. Jana alganın belgilerinden daha bir belgisi selerge çağılgandı. Korku jana ümit kılуу üçün görsetöt. Jana asmandan su düşüröt. Anı menen ölgön жерди kayra tiriltet. Mına uşunun barında çoğun ayatları var. Akıllı kavimler üçün. Jana Allah'ın ayatlarının büyüsü asman menen jer Allah'ın hükmü menen turat. Kin tileri al çakırat jerden, tileri anan jerden çıkıp gelesinger. Asman menen jerдің bardığı Allah'a taandık. Alardın bары ağa başiyet. Al uşunday zat jokton bar kılat. Kin anı kayra tiriltet. Al anın üçün jеңил. Жақшы biyik sıfatların bары Allah'a taandık. Asman menen jerde al күчтүү жана danışman. Bu Rum Suresi'nin 19. 17. ayetlerden tartıp 27. ayetke çeyin ayetler. Biz ötkön sabakta Rum Suresi'nin başında 3 ayette okuganбыз. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Uşul 3 ayatты ötkön sabakta okuganбыз. Biroq bir faziletli kalgan, oşul faziletini aytıp koyuyluk. Bu baldar Kur'andagı ayat zikirde bolgan, duada bolgan. İbrahim aleyhisselam ardayım okup жүрgөн. Ve İbrahim ellezî vaffa. Kur'an'da aytatqa ve İbrahim ellezî vaffa degen uşul özünü vefa kılgan, Allah'ın sözüne vefa kılgan İbrahim aleyhisselam okup жүрgөн dua uşul bolgan. Al dua Subhanallah hine tumsun ve hine tusbihun ve lehul hamdu fis semavati vel arz ve aşiyye ve hine tuzhirun yuhricul hayy minel meyt ila ahiril ayet. İbrahim aleyhisselam uşunu ardayım okup жүрgөн İbrahim aleyhisselamdan algan sünnet. Allah subhanahu wa taala uşul okup жүрgön duasını Kur'an'da da zikir kılgan. Mahfuz saktap koygan. Andan sırtkarı hadislerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Kim erte menen keç uşul ayatты okup жүрse, ошол күнгө эрте менен окуган болсо, кечинде bir amal кылып жетишпей калган болсо, эгерде түнү окуган болсо, түнү күндүзү amal кылып жетишпей калган болсо, ошол кемчиликтердин бүт бардыгын толуктап турат деген. Ошон үчүн жакшы амал Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem сүннөтү дагы İbrahim aleyhisselamдын сүннөтү эрте менен кеч эле ушуну окуп койсоңор, жок дегенде бир жолу фажырдан кийин, асырдан кийин бир жолу окуп койсо, Аллах субханаху ва таала эрте менен окусаң, кечкинде амал кылам деп кыла албай калдың, оруп калдың, тахажжуд окубай калдың, Кур'ан окубай калдың, вазифаң түгөбөй калды, бүт бардыгын толуктаганга жардам берет. Эгер күндүз окусаң, кечиндегини толуктайт, кечинде окусаң, эрте менен толуктайт. Ушундай дуа, буну окуп жүрүш керек ар дайым. Бул зикир да болот, дуа да болот. Бул кыскача сөз биз айтканбыз, ушул аяттан Ибн Аббас разыяллаху анху 5 вакыт намазды истидлал кылган. 5 вакыт намаз ушул жерден не болот? Ишаратан билинет. Андан сырткары дагы бул зикир катарында колдонулат. Фасубханаллахи хина тумсун ва хина тусбихун ва лахул хамду фис самавати вал арз ва ашия ва хина тузхирун юхриджул хайя минал мейит ва юхриджул мейита минал хай ва юхйил арда бa'da mawtiha ve kezalike tuhracu. Mana uşul 3 ayatты erте менен кеч окуп жүрүш керек. Зикир катары колдонуш керек. İbrahim aleyhisselamдын дагы дуасы, жана зикири Пайгамбарыбыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemдин дагы дуасы зикири. Буну окуп жүргүлө. Ушул фазилеттери келет. Ошон үчүн буну кайра окудук. Эми бүгүнкү сабагыбыз ва мин аятихи. Бүгүнкү сабактарыбыз балдар Аллах субханаху ва таала өзүнүн кудуретин баяндап атат. Өзүнүн кудурети, өзүнүн бардыгы, бирдиги, рубубияты, бүт бардыгын Аллах субханаху ва таала баяндайт. Бул жерде Аллах таала 6 аятта 6 түрлүү өзүнүн кудуретин баяндайт. Surat-ı Rum'da başına aytkanбыз. Kafirlar bul dünyanı ele esteyt. Bul dünyanın yaşadığı aytattağın ya'lemuna zahira minel hayatı dünya. Ohum anil ahireti gafilun. Gafilet ahirette bilbeyt, ahirette жоқ deyt, ölgöndeki tirilbeybiz degen etikatta bolşu. Allah subhanahu wa ta'ala mına uşul жерден başlap bul dünyadan keyin dagı bir yaşoo var. Al ahiret деген жашоо бар деп Алла Таала ошо ахиреттин бардыгыны, өзүнүн кудуреттерини, дүйнөнү өзү жараткандыгыны, жалгыз экендигини Алла Тааланын кудуреттерин баяндап атат. Бул өтө маанилүү аяттар балдар, ахам маанилүү аяттар. Негизи Кур'андын бардыгы аяттары маанилүү, өзгөчө мына аяттар. Мына ушул аяттар менен Алла Таалам өзүнүн кудуретин таанытат балдар.
Wa min ayatihi qarasаңар, wa min ayatihi бүт бардығы. Wa min ayatihi бүт бардығы балдар бұл мубтада муаххар. Хабар муқаддам. Бұл хабар муқаддам. Ан халақакум балдар бұл барды ан халақакум андан кейінгісі не болды? Халқы самавати вал арзи ила ахири бүт бардығы бұлар хабар мубтадай муаххар. Düşünüyorum, tertip boyunca mubtada, muahhar, haber mukaddam. Anın kirgizgen sebep bu fiil. An halakakum degende halaka bu fiil. Fiil mubtada olalbayt. O şu mubtada kılış için an menen mastar manasını veriyoruz. O şunda manası halkukum min turab min ayatihi olat. Düşünüyorum, halkukum min turab min ayatihi. Topraktan Allah'ın yaratkanı selerdi. Bu Kuday'ın kudreti. Allah Teala'nın selerdi yaratkan kudreti degen söz çıkat. Ayette qarasаңар, "Wa min ayatihi an khalaqakum min turab." Allah'ın kudret belgilerinden birisi sizleri yarattı topraktan. Yetti. "Wa min ayati qudratihi." Qudratihi degen söz mahzuf. Düşünüyorsunuz? "Wa min ayati qudratihi an khalaqakum min turab." Sizlerden Allah'ın kudretlerinden birisi sizleri topraktan yarattı. "Summa iza antum bashar." Keyin sizler adamga aylandыңар, tantaşirun, yerde tarqagan, yerde jayılgan adamga aylandыңар deydi. Allah subhanahu wa ta'ala ballar en birinci kafirlara hayırlı bizge aytып атат. Sizler başkan izlebegile, özüңөрдү карагыла, özüңөр жок элеңер, sizlerdi topraktan jarattык дейт. Ошол topraktan жараткан зат sizlerdi эртеге кайрадан тирилткенге сөз түрдө кадыр. Анын hiçbir şeyi yok deyip ve min ayatihi an halaqakum min turab. Allah'tan belgilerin birisi sizlerdi topraktan jarattı deydi. Hakikatte ballar mufassirinler iki manasını aytadi. Bir manası Adam aleyhisselamdı. Allah Teala'nın toprak yaratkan. Bunda şek yok. İkincisi ulamalar aytadi adamdın bardығы topraktan jaralgan deydi. Bu kavulda var. Sebebi Adam aleyhisselamdan keyingi adamdın büt bardығы köbeyiştin jolu nutfa arkılı болады. Al nutfa bu su ballar gızadan болады. Yegen tamağında болады. Yegen tamақтың büt bardығы topraktan geledi. Neni жесең, ошол топурактан чыккан нерсени жейсиң. Ошол аркылуу сага ал азык болот, анан кан болот. Ошол аркылуу адамдан адам пайда болот. Бүт бардыгы акыйкаттыбыз эмне экен? Топурак. Ошол үчүн Адам алейхиссалам болобу, абунал башар, же болсо ар бир инсан болобу акыйкатта Аллах субханаху ва таала аны топурактан жараткан. Жана топурактан жаратканды балдар өтө бир чоң хикматы Аллахнын кудурети балдар. Негизинен анасирил арба 4 негизин нерсе бар. Адамдын жаралышында негизинен 4 нерсе бар. Балдар ал биринчиси топурак, экинчиси суу, үчүнчүсү от, төртүнчүсү хава. Демаласың хава. Мына ушул анасирил арба дейт. 4 негизи бар. Бирок Аллах Таала адамды тандаганда топурактан тандаган. Топурактан тандап, ошондон адам кылып жараткан. Себеби эң алсыз харакети жок, эң заифи топурак болот. Калган үчөөндө харакет болот. Оттагын жалындап көтөрүлөт. Ошон үчүн шайтан айткан: "Халактани мин нар ва халактаху мин тин." Мен жакшымын деген, менде харакет бар, анда харакет жок деген. Түшүнүңөрбү? Алла Таала эмне кылган? Топурактан жаратты. Ичөөнү карасаңар, топурак, башка от, сууда да харакет бар, шамалда да харакет бар, абада. Бирок андан жаратпастан бизди Алла Таала топурактан жараткан. Бул деген сөз эчтеке харакети жок махлукту эмне кылды? Тан жаратып, ашрафул махлукат кылып койду. Инсан баласы ашрафул махлукат. Туурабы? Демек Аллахнын кудурети. Көрдүңөрбү? Жок жерден эң алсыз болгон махлук топурактан эмне кылды? Ашрафул махлукатка айткан зат силерди эртеге кайрадан өлгөндөрдөн кийин тирилткенге сөз кудуреттүү деген сөз. Ал сиз тирилткенге сөз кудурет жетет, ал андан ажиз эмес деген сөз. Ва мин аятихи Аллахтын кудуреттеринин белгилеринин белгиси ан халакакум мин тураб. Силерди топурактан жараттык дейт. Алдар адам баласын Аллах субханаху ва таала ар түрлүү кылып жараткан. Kur'an-ı Kerim'de Mü'minun suresinde biz okuganбыз өткөн сабактарда. Mü'minun suresini карасаңар, ошол жерде Аллах субханаху ва таала адамды кантип жараткандыгын баяндайт. Kur'an-ı Kerim'deki ayette мына أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.
Ушул мазмун бул жерде баяндайт. 6 Алла Таала 6 түрдө айтып атат. 6 этап менен Аллах субханаху ва таала адам жаратат. Жаралганда бир топурак болду. Андан кийин топуракты элгеп тандап алат. Андан кийин нутфа болот. Андан кийин не болот? Музга болот. Андан кийин баягыда эт болот. Андан кийин ага сөйөк киргизет. Сөйөк үстүгө Алла Таала не кылат? Эт салат. Анан барып сумман ша'наху халкан ахар. Башка бир махлукка айланат. Башталышын карасаң, жансыз нерсе, жаны жок нерсе, болгону бир суу. Андан кийин ал кан, уйган кан, иштеген эт сыяктуу. Анан ага Алла Таала не кылат? Ошол эттин арасына не кылат? Сөйөктү салат, сөйөктүн үстүгө эт кийгизет. Анан эле карасаң келишкен инсан болуп жаралат. Лакад халакнал инсана фи ахсани тaqвим. Мына Аллах Тааланын карашы, сумман ша'наху халкан ахар, кийин аны биз башка инсан кылып койдук дейт. Демек, ушу кычыраган адамдардын бүт барыбыз ушундайбыз балдар. Кычыраганбыз дейбиз, келишкенбиз дейбиз. Акыйкатты карасак, жок жерден Аллах субханаху ва таала не кылды? Этап менен акыры барып туруп башка инсанга айлантырды. Фатабаракаллаху ахсанул халикин. Аллах субханаху ва таала шек жок, ахсанул халикин. Балким Кур'ан-ы Каримде ошол жерде айтат: "Сумма халакнакум атбара." Атвар, тауыр деген ошол бөлүп Аллах субханаху таала жараткан. Демек, адамды ушинтип жараткандан кийин не болду? Кийинки аятта айтып атат: "Сумма иза антум башарун танташирун." Силер жараткандан кийин топурактан, эми силер жердин бетине таркап кетесиңер дейт. Нашара яншур деген таркап кетүү, жайылып кетүү деген сөз. Жайылып кетти балдар. Bir адам алейхиссалам, Хава энебиз экөөнөн балдар дүйнөнүн бүт барлык адам таркады. Азыр жер бетиге адам батпайт. 8 миллиардтан көп адам бар. Ушул болгону 2 адамдан таркаган зат. Аллахнын өкүмү менен сумма не болду? Сумма иза антум башарун танташирун. Кийин силер не болдуңар дейт? Башар болдуңар. Силерди адам кылып мен жердин бетине таркатып койдум дейт. Жердин кайерге барсаң адам баласы бар. Эми азыркы доордо балдар 8 миллиард адам жашап атат. Буга чейин канча адам өтүп кетти, канча адам калды, канча адам келет, Алла өзү билет. Демек, Аллахнын кудурети топурактан жаратып, Аллах субханаху таала жердин бетин абат кылып койду адамдар менен. Бул мына ушул сени менен менин жаралышыбыз, бул Аллахнын кудуреттеринин бир чоң кудурети. Bir жаратуучу зат бар, ошол жаратты, жоктон пайда кылды, эртең кайра тирилткенге ал сөзсүз түрдө кудуреттүү деген сөз. Мына ошол биринчи белги экен. Алла Таалам кафирларга эскертип айтып атат: Алланын белгилеринин бирөөсү өзүңдү кара, башка нерсени караба. Өзүңдү эле каяктан келдиң, карасаң өзүңдүн ким экенин билесиң дейт. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. Жана Аллахнын кудурет белгилеринин бир белгиси ан халака лакум мин анфусикум азважа. Өзүңөрдүн ишиңерден силерге жуп жаратты дейт. Жупуңарды жаратты, шеригиңерди жаратты. Эмне үчүн? Литаскуну илейха. Алар менен сүкун, рахат, эс алышыңар үчүн. Ва жаала бейнакум маваддатан ва рахма. Жана араңарда, ортоңорго мавадда, сүйүү жана рахмат меримин койду. Инна фи залика лааятин ликауми yatafakkarun. Мына ушулда дагы чоң белгилер бар, фикир кылган акылдуу адамдар үчүн дейт. Бул экинчи белги балдар, Аллахнын кудуреттеринин экинчи белгиси. Ал эмне экен? Аллах субханаху ва таала адамдын өзүгө шерик кылып адам жаратып берген. Адам алейхиссаламды жаралгандан кийин, Адам алейхиссаламдын кабыргасынан кимди? Хава энебиз жараткан. Ошол экөө жуп болгон. Азваж деген сөз жуп деген сөз балдар. Кыргыз тілде айтат муну жуп деп айтабыз биз. Мисалы бизде көбүнчө айтат, ош тараптарда жупту халал дейт. Аялына жупту халал деп айтат. Эски аксакалчалдар көп колдонот. Ушул азваж деген сөздүн манасы. Түшүнүңөрбү? Аллах субханаху ва таала бул дүйнөдө бүт бардыгын жуп кылып жараткан. Бардык нерсенин жубу бар. Адамдын да жубу бар балдар, жакшынын да жубу бар, жамандын да жубу бар. Жуп кылып жараткан бир гана жупу жок, танха зат Аллах субханаху ва таала. Аллаху ахад. Түшүнүңөрбү? Алланын эч бир шерigi жок, анын жуфту жок, анын завжу жок. Bir gana Allah kalgan büt bardıq nerseni Allah Taala'm jup kılıp jaratkan. Karaga ak var, akka kara, jakşıga jaman, dozok, beyiş, insan, cin, insan, ferişte büt bardığın Allah Subhanahu wa Taala jup kılıp jaratkan. Hatta jaşavatkan kainatımızda jup baldar. Mına jaşavatkan dünya bolsa, anın ikinci jupu var, al ahiret. Al ahiret ökö jup. Dünya ve ahiret ökö jup.
Түшүнүңөрбү? Экөө чогуу келген нерсе. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала дүйнөдөгү бүт бардык нерсени жуп кылып жараткан. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала айтат, Ясин сүрөсүндө: "Субханаллази халакал азважа куллаха мимма тунбитул арз ва мин анфусихим ва мимма ла я'ламун." Ясин окуйсуңарбы? Ушундай аят барбы? Субханаллах, Субханаллах. Окусаңар Ясин сүрөсүнө. Аллах, Кур'ан окуп айтып келсеңер да. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul arz wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Fa subhanallah. Subhanallazi Allah zat qanday zat? Khalaqal azwaja kullaha. Gördüңөрбү? Бүт бардык нерсени жуп кылып жаратты дейт. Wa mimma tunbitul arz. Жерден чыккан нерсе болсун, wa min anfusihim өзүңөр болсун, wa mimma la ya'lamun. Жана силер билбеген нерсе болсун. Бүт бардыгыны, кайнаттын баарыны Аллах субханаху ва таала жуп кылып жараткан. Түшүнүңөрбү? Эч кимдин жугу жок эмес, бардыгынын жугу бар. Аллах таала ушундай кылган, өзү гана жалгыз, танха, жеке зат Аллах субханаху ва таала, анын эч бир шериги жок. Мына ушул аятта айтып атат: "Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азважа." Алланын кудреттеринин белгисинин бирөөсү Аллах таала жаратты дейт, силердин жупуңарды өзүңөрдөн. Адамдын жупу адам, инсан балдар. Жин кылып койгон жок, башка махлук кылган жок. Адамдын жупуну инсан кылып жараткан. Важа литаскуну илейха. Бул балдар Аллах субханаху ва таала издиваж, нике менен үй бүлөп жашаштыктын негизги максатын айтып атат. Ага чейин бир нерсе айтып коюш керек. Негизи жуп деген не деген балдар? Жуп деген уламалар айтат, жуп деген нерсе эки нерсе биригип бир максатты көздөсө, ошол жуп болот. Эки нерсе биригип бир максатты көздөсө, ошол жуп болот. Мисалы, эркек менен аял экөө үйлөнөм деп атат. Үйлөнөм деп ниет кылып үйлөндү. Экөө үйлөнүп бала чакалуу болуп жашайлык деген болсо, мына ушул эки адамдын көз карашы бир болсо, максаты бир болсо, ошуну жуп деп айтып. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн ар бир адам үйлөнгөндө өзүнүн жупту халалыны өзгө караштуу, өзгө мунасып экенин тандаш керек. Күфү болуш керек. Экөөнүн ниети бир болуш керек. Экөөнүн көз карашы, тутунган жолу бир болуш керек. Ошондо жашоо болот. Экөө эки түрлүү тарафта болсо, эки түрлүү максатта жашаса, анда алар жуп боло албайт. Бүгүнкү күндө ажырашып кеткендер бүт бар себеби ошол болот. Эркектин көз карашы башка, аялдыкы башка. Аял ниети башка, бунуку башка. Ошол себептүү жашоо жок. Жуп болуш үчүн эки адамдын же эки нерсенин максаты бир болуш керек. Ошондо жуп болот. Түшүнүңөрбү? Дүйнөдө ахирет менен жуп балдар. Азыр айттык го. Экөө себеби бул дүйнө ахкамы таклифи шар'ия. Биз ошол Аллахтын өкүмүн аткарабыз бул дүйнөдө. Ахиретте анын натыйжасын алабыз. Экөөнүн максаты бир нерсе. Ал экөөнүн максаты ошол бул дүйнөдө жакшы жашап, Кудайдын кулу болуп, ахиретте сыйлыкка жетүү. Аллахтын разылыгын табуу. Ошон үчүн жуп болгон нерседе эки нерсенин бири-бириге максаты бир болуш керек. Түшүнүп алгыла муну. Андан кийин литаскуну илейха деди Аллах субханаху ва таала. Аллах таала силердин аялыңарды жаратып берди силерге эмне үчүн? Литаскуну илейха. Сукун деген сөз дем алуу деген сөз болду. Сукун деген аракет жок, тынч болгон абалда айтылат. Демек, чыныгы жашоо балдар сукун болуш керек. Кайсыл үйдө сукун болсо, уруш жанжал жок болсо, ошол үйдө чыныгы үй бүлөлүк жашоо бар деген сөз. Кайсыл үйдө ызы чуу болсо, уруш талаш жанжал болсо, ал үйдө не жок? Тынчтык жок. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала үйдүн берекетин айтканда айткан: "Ва жа'ала мин буютикум сакана." Ва жа'ала лакум мин буютикум сакана. Кур'анда келет. Түшүнүңөрбү? Кайсы үй жакшы десе Кур'анда айтат: "Ва жа'ала лакум мин буютикум сакана." Үйдө уруш жанжал жок, сукун болгон үй ошол эң жакшы үй деген. Түшүнүңөрбү? Бүгүнкү күндө кайсы үй жакшы десе, эң чоң салынган, бүт шарты бар, келишкен хан сарай деп бардыгы айтат. Жок, ал эмес. Андай үйлөрдө тынчтык жок туугандар. Ар дайым уруш, жанжал, келишпестик, жамандык бүт бар болуп атат. Кичинекей үйүң бар, жамгыр кезбейт, кар түшпөйт, сууктан тосуп койгонсуң, бала чакаң менен курсан жашап атасың.
Ayalını karasang, ayalın sana suyunup karayt, baldarın karasang külüp karayt. Özüң menен özüң kursansın. Mına uşul üy bile, baktulu üy bile. Mına uşunu Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا degen. Üyüңөргө да Allah sallam sükun koygon degen. Çınıgı baktulu üy uşul üy. Görbe? Çoğ üy salasın, al menen bakt kelbeyt. Bakıt adamın özünden bolat. Adam oşol üy bülösü menen başında kelişip, jakşı maksatты közдөp baş koşkon bolsa nike menen inşallah Allah subhanahu wa ta'ala üygömde bereke beret. Oşol yaşagoňa sen razısın. Şunu görbe, bayağı kan sarayın sana keregi jok. Başkanı keregi jok. Sen biröge köz atpaysın. Özüň menen özüň kursan, özüň menen özüň üçün oşol yaşagan üyüň beyiş bolat. Beyiş degen ne degen? Beyiş degen adam biröge kızganbayt. Biröydü jaman körbeyt. Jaman körүү degen jok. Oşol senin üyüň bolat. Kişineki çadırdan bolsa da üyüň bar. Oşol ki sen жылуу, жамбыр тийбейт, күн тийбейт, özüňe jaraşa kelişken, alhamdulillah, ki sen ынтымак bardygy, birini biri urbayt, bir-birini jaman karabayt, uruşbayt, kızıçı kılbayt. Mana oşul eken berekeli üy. Allah subhanahu wa ta'ala ayaldar menen bizge ayaldarыбызды jup kılıp jaratıp bergen. Ayaldar biz alarga jupbuz, alar bizge jup. Oşolar üçün ne üçün jaratkan? Litaskunu ilayha. Alar menen siler rahatlangyla, es algyla, dem algyla deyt. Adam çarçap kelip üyge barıp es alsa, oşol üy bolup balдар. Çarçap barıp üyge barsaň, bayağı ızı, çuu, uruş, janjal bolsa, al üy emes al. Oşon üçün erkek sırttan işteyt, keşke çeyin, oşo üydögü bala çakamды bagaýyn dep, ayal kişi pişiribany beret, oşol ökö bir-birini düşünüş gerek. Bul iştep keldi, çarçap keldi dep dem aldırsa, tamagını berip, uktatyp dem alsa, bul nemat bolat. Oşon üçün erkek menen ayal bir-birini düşünüp yaşaş gerek. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala erkek menen ayal jup kılıp jaratkan. Emne üçün litaskunu ilayha. Biri menen sükun bolsun, birinden birge ziyan тийбесин deydi. Oşon üçün hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el-muslim men salimal muslimuna min lisanihi ve yedihi degen. Bunun en birinci başlalışı ballar üy biröden başlalat. Üy bileге ошондой мамиле кылуу, аялыңа, балдарыңа, кыздарыңа, ата-энеңе, бир туугандарыңа, эжелериңе, карындаштарыңа ушулдан башталат. Ошолорго зыяның тийбесе, sen башкаларга зыяның тийбейт. Ошондой üy болуш үчүн өзүңдү жакшы карашың керек. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Alar menen sükun, rahatda, es alıp, jırgap yaşagıla dep Allah subhanahu wa ta'ala ayal bergen. Ayaldı kordoş üçün, kulukluş üçün, ezip işletiş üçün jaratkan emes Allah Ta'ala. Al senin şeritin. Anı menen çoğu yaşaysın, anı menen çoğu balalı bolsun, anı menen çoğu beyişe giresin. Bu nike şunday nerse balдар, ahirette de üzülbeyt. Şunday nerse bul. Nike bayladın mı bütdü eme. Al kalat balдар. Ahirette de kalat. Ahirette de oşo ayağın sen nikengde bolat. Oşon üçün jönököy nerse emes. Bu nikeleşүү, bu kudalaşуу balдар neken? O min ayatihi. Ötön çok nerse bul. Allah'tın kudretlerden bir kudreti, Allah'ın belgilerden bir belgisi. Oşon üçün nike menen jaşоо, jakşı jaşoody jaşoo, rahatlanyp jaşoo, üyde sükun, jakşı tınçlyk boluşluğu balдар adamın özünden, özünü özü tandaganda tuura bagy tandaş gerek. Eki adam bir maksatty koysa, oşonda sükun bolat. Eki adamdын maksatı iki türlü bolsa, anda sükun bolmayt. Demek Allah subhanahu wa ta'ala o jerde ne kıldı? Birinci adam jaratkanını aytdı. Ekinci bizim juptu, bizge jup jaratkanını aytdı. Anın jaralıştı maksatını da aytdı. Liteskunu ilayha. Alar menen sükun, alar menen rahatda, jırgalçılıkta, jırgap yaşagıla dedi. Ve ceale beynekum mevaddata ve rahmeh. Jana iki öňörüň araňarda deydi. Erdi katın arasında Allah Teala ne? Muhabbet jana rahmat salıp koydum deydi. Mavadda süyü, rahmat mer, borkerlik, mer, rahmat. Düşünüyorsunuz mu? Allah subhanahu wa ta'ala ne kılgan? İki adamın ortasında mavadda ve rahmat salgan. Süyü menen rahmat. Usul iki nese menen adam balası yaşayıp balдар. Nikah kılıp alganından keyin başında süyü bolat. Nikah kılıp algandan keyin ne bolat? Süyü bolat mavadda. Keyin oşol süyü asta barıp rahmat kaylanat. Rahmat kaylanat. Keyin barıp ne kılat? Erdi katın bir-birini ayap kalat. Bir-birini ahvalını sorap, bir-birini ayap, atası apaňdy kara deydi, apası ataňdy kara deydi. Uşuntip bir-birini ayap kalat. Bul Allah'ın kudreti bul. Allah subhanahu wa ta'ala şunday kılıp koygan ve ja'ala beynekum mevaddata ve rahmeh. Sizlerin araňarga ne salgan deydi? Süyü jana mavadda jana neken? Rahmat salgan. Oşol borkeldik menen, merimdүүлük menen biz bir-birimizge jakşı mamile kılabız. Bu bir manası balдар. Ekinci manası ulamalar aytat,
Нике кылып жашагандан кийин эми эки жолдун бирөө менен жаша дейт. Бирөөсү сүйүп жаша, сүйө албасаң анда ага бооруң оруп, мээримиң төгүп жаша дейт. Мисалы, аны менен жашаган келбей калды, келишпей калдың, анда экинчи тариканы ыктыяр кылады, рахма. Эми эмне ажырашып эмне кылам? Ошо менин балдарымдын атасы, апасы, кыздарымдын апасы, улдар бирөөнүн кызы, каяка барат эле, каяктан дагы алам деген сөз менен адам эмне кылат? Өзүн өзү жашаганга аракет кылат. Түшүнүңөрбү? Экинчи маанасы ушул. Демек, кээде жашайсың эмне болуп, жакшы бири-бириңди сүйүп жашайсың, кээде рахым кылып жашайсың. Эгерде неме ажырашканга туура келип калса, жок эми кой эми болгону болду, тагдыр ушул жазылган экен, ушул аяр менен бактылуу боло берейин деп рахым кыласың. Ушул эки нерсе адамды ажырашпагандан сактап калат. Ажырашууга барбайсың. Эки нерсе үй бүлөнүн бүтүндүгүн сактайт. Ошого себепкер болот. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айтып атат: "Ва жа'ала байнакум маваддатан ва рахма". Көрдүңөрбү? Силердин араңарда сүйүү менен нени? Мээримди Алла таала коюп койгон дейт. Ошо мээримиң төгүп бири-бириңерге, бири-бириңе рахым кылып, бири-бириңди жакшы көрүп, ошо менен жашайсыңар дейт. Демек, жашоо ушундай нерсе, татаал нерсе. Эки адамдын бири-бири менен чогуу жашашы кыйын. Ошон үчүн мен башында айттым сабактын, башында эмне кылыш керек? Экөө максат бир нерсени кылыш керек. Эки адам максаты бир болсо, ошол издиваж болот. Ошо жуп болот. Ошондо адам баласынын жашоосу жеңил болот. Эгер экөө эки көз карашты болсо, анда жашоо жакшы болбойт. Мына ушул Аллахтын белгилеринин бирөөсү أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات سبحان الله إن في ذلك لآيات uşularning barında çoğ haqiqatda albatta çoğ belgiler bar liqawmi yetafakkarun. Kim üçün? Yetafakkarun. Fikir kılgan adamlar üçün. Fikir kılgan akıllı adamlar olsa oşolarga belgi var. Ahmak bolsa, akılını kalçabasa, akılını işletmese, başını işletmese, alarga eşitike bilinbeyt. Al mal siyahtı yaşay veret. Ulaike kel an'am belhum adal. Aleyyazu billah. Adam mындай ойлосо, bunu kim jarattı, kan jarattı, мага Алла Таала бир жуфту халалды каяктан берди, ал кимдин кызы, эмне деген нерсе деп ойлонсо, ушулардын баарынан эле Кудай таап алат. Ушул нематтарды берген зат кайра эртең алып коет, кайра ушуларды тирилткенге сөзсүз кудуреттүү деген сөз. Бул экинчи Алланын белгилери балдар. Үчүнчүсү ва мин аятихи халқус самавати вал арз. Жана Аллахтын бар экени, бир экендиги, кудуреттүү экендигин белгилеринин бирөөсү халқус самавати вал арз. Asman menen jer. Эми Алла Таалам өзүбүздөн чыгып уфукка өттү эми. Биринчи өзүбүз берди. Көрдүңөрбү? Мисал, өзүбүз Аллах мекемиз аятпыз биз. Алланын кудуреттин белгилерин белгибиз. Эми өзүбүздөн чыгып туруп Алла Таалам кайнат коюп атат, айтып атат асман менен жер. Асмандарды, жер жараткан зат, ошол зат Аллах. Ошол асман, жер жараткан зат силерди кайра тирилткенге кадыр деп атат. Түшүнүңөрбү? Мына ошону айтып атат: "Ва мин аятихи халқус самавати вал арз." Алланын бардыгы бирдиги кудуреттүү экенинин белгилеринин бирөөсү асман менен жердин жаралышы. Вахтилафи алсинатикум ва алваникум. Жана силердин түсүңөрдүн жана тилиңердин ар түрлүү болушу дейт. Субханаллах. Асман менен жер балдар эми муну баарыбыз Кур'ан-ы Каримде көп айтат. Бирок кийинки аяттарда уландысында алсина ва алван. Ушул ажайып нерсе. Ажайып нерсе. Бир эле адам жаралган балдар, бир эле адам баласынын балдары дүйнөдө ар түрлүү. Баарыбыз барып адам менен Хава энебизге барып такалабыз. Бирок балдары дүйнөдө ар түрлүү. Бири ак, бири кара, бири сары, бири жашыл, бири кызыл, бири ток сары, бири дагы бир түрлүү. Ар кылды кылып Аллах субханаху таала жаратып койгон. Мына ушул ар түрлүү кылып жаратып койгон зат, мына ушул Аллах, мына ушул Алланын кудуретинин белгилеринин белгиси. Туурабы? Адам дейле коелуп балдар. Бир эле адамдар айлык, бир эле адамдын, бир аял, бир эркектин баласын карасаңар, 6 баласы болсо бири-бириге окшобойт. Bir atanın, bir eninin baldары, birinin түсі бірге оқшабайды. Allah subhanahu wa ta'ala'nın kudreti ушунча кеңири, кыяматкача канча адам келсе бирге бир окшобойт. Түшүнүңөрбү? Бир-бирге окшобойт. Мисалы бүгүнкү күндө Toyota, Lexus, башка машиналерди карасаңар, чыгарат дагы бир несин өзгөртөт, дизайнын, кийин жылга өзгөртөт, бар түгөп калат. Бир энегини, көзгүсүнү, фарын өзгөртүп эле чыгара берет. Башка эчтеке кыла албай калат. Окшош калганы. Бирок Аллах субханаху тааланын кудурети канча адам жаралбаса бирге бир окшобойт.
Түсү да окшобойт, башкасы да окшобойт. Окшош адамдар болот, бирок анча-мынча окшош болот. Толук эч ким окшобойт. Балким Аллах субханаху ва таала айтат Кур'ан-ы Каримде, не дейт? Баягы силердин немеңерде жаратылабыз дейт го. Барбаңарда. Subhanallah. Bel nusavvi banana. Öyle? Bel qadirina ala an nusavviye banana. Bel qadiruna ala an nusavviye banana. Ne ayet var bu? Bela qadirina ala an nusavviye banana. Banan deb aytылат балдар. Мына ушул адам баласы жаралган да балдар. Ар бирдик адамдык өзүнчө болот. Бириге бири окшобойт. Ошон үчүн илгери балдар азыр деле ошондой баягыдай печат басканда ушул басканмын деп. Кол басмалар көрсөңөр, азыр деле ошондой. Себеби бириники бириге окшобойт. Ушул басканда эле ким экенин окуп берет. Аллах Таала айтат: "Бал qadirina ala an nusawwiya banana." Бала албетте биз адам деле эмес, кайра тирилткенде ушул бананды кандай жаралган болсо, кайра тирилткенде ошондой кылып кайтарып койгонго кадырбыз дейт Аллах субханаху таала. Түшүнүңөрбү? Бул Аллахтын белгилеринин бирөөсү. Демек, бир адамдын баласы бири-бириге окшобойт. Дүйнөдө 8 миллиард адам болсо, 8 миллиард бири-бириге окшобойт. Бул Аллахтын кудурети, Аллахтын белгилеринин бирөөсү. Ва ихтилафу алсинатикум ва алваникум. Түсүңөрдүн, тилиңердин башка-башка болушу дейт. Тилди карагыла эми балдар. Тил элдин баарын тили окшош балдар. Баарыңар тилиңер ушундай эт, бүт бардыгы ооз, жаак, тиш, тил. Бирок биринин тили бириге окшобойт. Дүйнөдө миңдеген тилдер бар, миллиондогон тилдер бар. 2000ден ашык тил бар дүйнөдө. Сүйлөгөн тилдер бар. Жоголуп кеткен тилдер бар. Бирок Аллах субханаху таала эмне кылган? Ошонун баардыгы бир эле тилден чыгат. Ошо ооздан чыккан тил, орустуку деле ушул, арабтыкы деле ушул, кыргыздыкы деле ошол, өзбектики деле ошол, тажиктики деле ошол, ушул тил. Бирок Аллах субханаху таала бирөөнү кыргызча сүйлөтүп койгон, бирөөнү орусча, бирөөнү арабча, бирөөнү түркчө, бирөөнү англисче, дагы бирөөсү Аллах тааланын кудурети. Адам өз ыктыяры менен кыла албайт аны. Ыктыяры менен кыла албайсың аны. Аллах субханаху таала эмне кылган? Ошондой кылып койгон. Андан сырткары балдар, бул эми тил. Тил эмне болот? Тилдин кайдасы, эрежеси ар 50 километрде тил өзгөрүп турат. Шеба деп коет, адамдын лахжасы өзгөрүп турат. Ар бир жерде эмне болот? Өзгөрүп турган тил. Кыргыз эле тил болсо, кыргыздын тили түштүктүк өзүнчө болот, түндүк өзүнчө болот, баткендик өзүнчө болот, таластык өзүнчө болот, чүйдүк өзүнчө болот. Бул жаралыш ушундай Аллах жараткан. Бул биздин кыргыз тилде эмес, тилдин бүт баарында бар. Дүйнөдөгү канча тил болсо баарында болот. Аллахтын кудурети 50-100 километрге келгенде тил байлыгы өзгөрө берет. Тилдин эмес өзгөрө берет. Бул Аллахтын кудуреттеринин бирөөсү. Вактилафи алистинатикум. Бул жаман нерсе эмес. Түшүнүңөрбү? Эң кызыгы балдар, Аллах субханаху таала бир эле кыргыз тилде сүйлөсөм, бир адамдын сүйлөгөн сөзү экинчиге окшобойт. Мисалы бирөө сүйлөсө, ким экенин таанып аласың. Устаз келиптир, паланчы устаз дейсиң. Паланчы талип илим экен дейсиң. Паланчы адам экен дейсиң. Миллион адам болсо, ким сүйлөсө үнүнөн тааныйсың. Бул Аллахтын кудурети. Ошол тил, ошол эле бир эле тил, кыргыз тили, араб тили, же түрк тили. Бирок ким сүйлөсө, ким кантип Кур'ан окуса, эмне кылса, таанып аласың аны. Аллах субханаху таала ар бир адамга өзүнчө бир үн берген. Ошо үнүң менен сен таанып аласың. Сен алло дегенде эле көргөн жоксуң, ким экенин үнүнөн таанып аласың. Ошо баары кыргызча сүйлөп атат. Баары бир тилде сүйлөп атат. Бирок Аллах субханаху таала эмне кылган? Ушундай кылган. Мына ушул Аллахтын кудурети. Ва мин аятихи некен? Ва мин аятихи халқус самавати вал арз ва ихтилафи алсинатикум ва алван. Түсүңөр ар түрлүү, бирөө ак, бирөө кара, бирөө кызыл, бирөө жашыл, ошондой эле тилиңер ар түрлүү, ушул ар түрлүү тил болгон менен не баары бир тилден чыгат. Бул Аллахтын бергиси. Арабча сүйлөгөндүн 2 тили жок да. Түркчө сүйлөгөндүн 3 тили жок да. Бир эле тили бар. Алардыкы сөөгү бар, биздики сөөгү жок тил эмес, баары бирдей. Ошол бир тамактан чыгат үндүн баардыгы. Ушул тамактан чыгат. Халктан чыгат. Бирок Аллах субханаху таала ар бирине өзгөчө үн берген, экинчиси ар нерсе жок.
Bu Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın kudreti bu önemli. Allah Teala'nın kudretlerinin belgisi. O için Allah Teala'nın ayet var. Amin ayetihi. Allah'ın kudretlerinin bir belgilerinin belgisi. Halkus semavati vel arz. Asmanlar, yerin yaralışı. Ve ihtilafi elsinatukum ve elvanikum. Tilinlerden cana, tüsünlerden her türlü oluşluğu. İnne fi zalike la ayat lil alemin. Lil alimin. Bunlardan barında dağın la ayat elbette çoğun neleri var deyip belgileri var, ayatlar var. Lil alimin. Gördüğünüz ikincisi alimin, alimlerga dedi. Bilүүчүлөргө деген söz. Kim bilem dese, okup izlense al bilet. Okup izlenip tavat için ele bunday jaralış özün öz bolup kalbaydı. Özün öz adam balası her türlü bolup, her türlü süylep, her kıldı yaşap kalbaydı. Demek bunu yaratkan zat bar eken dep adam özü okup izlenip tapsa bolot dep Allah Subhanahu Teala la ayatin lil alimin alimler üçün bunda çoğun belgileri var dep bizge bayandap atat. Düşünüyorsunuz mu? Bu ikinci ayet oldu. Üçüncüsü oldu. Dördüncüsü. O min ayatihi manamukum bil-leyli ven-nahar. Cana Allah'ın var ekenin, bir ekenin, kudretlerinin bir belgisi. Manamukum bil-leyli ven-nahar. Günü, tünü silerden uqtaşınar deydi. Günü de uqtayız, tünü de uqtayız. Bu uykudağın baldar Allah'ın belgilerinden bir belgisi. Adam balası alsız. 5-6 saat iştegeden çarşap kalasın. Çarşap kalgandan keyin şalpayıp kalasın. Bravo. Çarşap iştege kıla albaysın. Allah Subhanahu Teala uykunu verir. Uyku arqılуу sen ne kılasın? Çarşagaның büt baraket et. Ertemenen tursan kayra küç kuvat bayağı naşat menen kayra işteysin. Buna uşul ne? Bu uyku Allah Teala'nın belgilerinin bir belgisi. Düşünüyor mu? Uykunun emesi var. Naum yakda. Uyku cüp. Hayat maut cüp. Düşünüyor mu? Demek ne oldu? Allah Subhanahu Teala uykunu verdi. Bu dağın çoğun bir nimet. Allah'ın bergen nimetleri. Dünyada uşunda adamlar var, ballar. Uqtay albaydı. Büt barı var. Büt barı var. Şartları büt okumuş. Bura uykusu gelbeydi, uqtay albaydı. Allah Teala uyku nimetini alıp koygan. Darı içet uqtaydı. Darı içmese uqtay albaydı. Sizler menen bizge Allah Teala bu nimetini beker bergen. Biz jatkan jerde uqtay berебиz. Jatkan jerde uqtay berебиz. Meşit bolo, tala bolo, qayerде bolsa uqtay berебиz. Har dep uqtay berебиz. Sebebi bu Allah'ın bergen nimeti. Allah Teala bunu bunday nimetlerden jönök adamlara köp beredi. Çünkü uykudağı nimet. Biroq çeginde boluş gerek. Ötken sabakta aytkanbızda qillatun naum dep. Öte köp uqtagan jakşı emes. Köp uqtay turgan jerde var balдар. Bu dünyada azıraaq uqtaş gerek. Oşol norma 7 saat, 8 saat. Oşol jakşı emes. Demek Allah Subhanahu wa Taala ve min ayatihi manamukum bil-leyli ven-nahar. Allah'ın belgilerinin belgisi sizlerge uyku berdi deydi. Tünü dağın, gündüzü dağın. Günü de uqtayбыз, tünüzü de uqtayбыз, gündüzü hayrula kılabız, tünü menen uqtayбыз. Wabtigaukum min fadlihi. Yani gündüzü Allah'ın tarafından ne kılabız? Allah'ın fazlını izleybiz. Demek gündüzü işteybiz. İştep, oşol özümdü, ügülemdü, bala çakamdı bagayın dep hareket kılabız. Oşol ibtiga min fadlihi. İnne fi zalika la ayatin liqawmi yesma'un. Bunlardan bağrında çoğun belgileri var deydi. Emine liqawmi yesma'un. Gördüңөр mü? Üçüncüsü bu. Kimge deydi? Kulak taşı uğa turganlarga, uğuçu adamlarga deydi. Uqpasa ağa da fayda vermeydi. Demek adam balası bir uğuş gerek. Oşonda fayda veredi. Özüңdü kıyımın, men ele kıyımın deyiversen, özüңdü akıllıymın deyiversen, bir uqpasan, sen jakşılıkka kele albaysın. Jakşılıkka kelүү, özün islah kılууну başatıp aldar uğuş gerek birödü. Birödü uqsan, anan sen oň olasyň. Oşoň üçin Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala 3-nji jere gelgende ve min ayatihi deyip durup ve inne fi zalika la ayatin liqawmi yesma'un. Uğa turgan adamlarga kim kulak töşüp uqsa Allah'a da uşunda jerde ibrat bar dep atat. Bularga ayat belgi bar dep atat. Düşünüyorsunuz mu? Demek uyku balдар alışka ketpeyli. Uykunu kim berdi? Allah berdi. Sen uqtayın desen eldin barlık eli uqtat albayız seni. En kızığı Allah Subhanahu wa Taala tündü uyku kalgandagın gündüzü işke koygan. Düşünüyorsunuz mu? Negizi tün balдар es alganga. Adam çarçap kelip tün eldin bar uqtaydı. Tün karan kilgen sayın, karan bolgan sayın bar eldin bar uqtaydı. Bu kudret Allah'ın yaratkan. Kalaysın mı, kalabaysın mı gözün jumulup bar uqtap kalasın. Bunu adamlar kelişip algan emes de özü. Biz bana onça saatte uqtayбыз, biz mamleket, kegeçi mamleket biyaqta uqtaydı da hiç kim kelişken emes. Tün boldu, hayerde bolbasun. Allah Subhanahu Taala uykunu beredi. Uyku kelet dagın, akırın bar uqtap kalasın. Çünkü bu Allah Teala'nın kudretlerinin bir belgesi. Demek uykudagın çoğun Allah'ın nimeti.
Allah Taala nemati to'g'ri baydalanish kerak. Bu nemati Allah Taala ne qilgan ekan o'zining belgisi qatori Qur'oni Karimda bayondab atadi. Inna fi zalika la'aya liqaumin yasma'un degandan bilindi. O'qish kerak. O'qish kerak. Birovni o'qish kerak. O'shanda o'qilasin. O'qipayla jura bersang, men o'zim bilaman, men qiyinman degan adam hech qachon o'ngolmaydi. Hech qachon iyilikka yetmaydi. İyilik o'ngoluvning yo'li o'q. Aqsaqal aytsa, atang aytsa, olimlar aytsa, boshqalar aytsa, atang aytsa, cho'nglar aytsa o'qish kerak. O'sha sana yaxshilik uchun aytadi. O'shanda sen o'ng'olasin. O'shaning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda oxirisine kelganda liqaumin yasma'un dedi uchinchisi. Endi qarag'ala, undan keyin oyatda va min ayatihi yurikumul barq khawfan wa tama'. Jana Allohning belgilarining belgisi yurikumul barq. Barq degan chaqilganda aytiladi. Chaqilganды sizlarga ko'rsatadi. Xawfan va tamaa. Xawfan va tamaa maf'ul lahu ballar. Bu maf'ul lahu. Sizlarni qo'rqituv uchun, jana sizlarni umid qildiruv uchun degan so'z. Alloh taolam ne qiladi? Chaqilganды qo'rqituv, jana umid qiluvchi uchun ko'rsatadi. Demak, chaqilgan ballar jalq etganda keyda qo'rqasin. Çağılgan düşüp kuyup ketpeyin, öldürüp koybosun dep. Kedem ne suyunesin, çağılgan bolup inşallah жаңбыр келет экен, кайrak budaylar ösөt, su bolot, çöptөр ösöt dep suyunesin. Эки нерсе де болот. Аллах Таала айтат: "Ва мин аятихи юрикумул барq." Асмандан эмедин чагылган болот. Аллахтын белгилеринин белгиси силерге асмандан жалп этип эмне кылат? Чагылганды көрсөтөт. Ал чагылгандан кээде силер үмүт кыласыңар, жаңбыр жаайт экен деп, кээде коркосуңар дейт. Anam ne olur? Ve yunazzilu minas semai ma'a. Keyin o'sha osmondan chaqilgandan keyin Alloh taolam osmondan toza suv tushiradi. Va yuhyi bihil arda ba'da mawtiha. Keyin o'lgan yerni o'sha suv bilan tiriltadi. Inna fi zalika la'aya liqaumin ya'qilun. 4-chi. Ko'rdingizmi? Bunda dag'in cho'ng belgi bor. Kimga desa ya'qilun, aqlli odamlarga deb atadi. Akıllı adamlarga deb atadi. Demek Allah'ın belgileri köp. Allah'ı o'qish kerak, aql qilish kerak, tafakkur qilish kerak, anan tabasın. Demek ne oldu? Kur'an'ın başında birinci başında ayette yetefekkerun, andan keyin alimin, andan keyin yesma'un, andan keyin yaqilun, andan keyin yaqilun isminden tüköptür ha. Demek ne oldu? Adam akıllı menen, fikri menen, oy menen, bilimi menen izlese sözsüz türde Allah'ın tabat. Allah'ın tabat. Eğer jüre berse malga okşap öyle başını basa aytып alıp, neye kelgenini bilbeyt, ne kılganını bilbeyt, Kuday tatpayt al. Adam Kuday tatpayt. Adam izleş gerek. Akılda Allah Taala bekar bergen emes. Akıldı izlesen, akılın menen inşallah Allah'ın tabası. Demek Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de ayet eder. Ve min ayatihi yurikumul barqa khawfa wa tama'a. Allah'ın belgilerinin belgisi Allah Taala'nın çağırgandı sizlerge көрсөтөт, korkutuv üçün jana ümit kılıv üçün ve yunazzilu minas semai ma'an jana asmandan sular düşüröt ve yuhyi bihil ard ba'da mawtiha. Oşol ölgön жерди жаңбырды men arqылуу, жан arqылуу tiriltet. Inna fi zalika laayatin liqaumin ya'qilun. Bирок акылдуу адамдар гана буну түшүнөт деп атат. Акылдуу адамдар гана түшүнөт дейт. Demek Allah Teala'nın barımızı akılman kılsın. Akıllılar kılsın. Ahırgı Allah'ın belgilerinin biri ahırgısı 6. ayet. Ve min ayatihi an taqumas sema'u vel arzu bi amrihi. Subhanallah. Cana Allah'ın belgilerinden bir belgisi asman menen yer turat Allah'ın hükmü menen deydi. Ağaçayın halqus semawati vel arz deydi. Halk başka ballar. Asman menen yer turuşu başka nerse. Allah jaratıp asman menen yerdi turguzup koygan. Asman turat ustunsuz. Bu yerde turat balдар. Jel kurabiyet uşakır. Toğu bak bu. Qarlap turgan eşteki yok. Qazığı yok balдар. Bunlar turat asılıp. Ay siyahtı, gün siyahtı olup. Demek asman menen yer jaratış başka. Oşonun jaralgandan beri özgörbey, öz kalkında hiçbir kıymal hareket yok turuşluğu. Bu dağın Allah'ın belgilerinin belirgisi. Eğer Allah Teala karabasa çok olup giderdiler. Çok olup giderdiler. Allah Subhanahu Teala karabasa asman ne oldu? Düşüp kalıptılar yerine. Basıp kalış gerekiyle. Çok. Allah Subhanahu Teala jarattı. Jaratkandan keyin ve min ayatihi an taqumas sema vel arz bi amrihi. Allah'ın kudret belgilerinden bir belgisi asman menen yer turat deydi Allah'ın hükmü menen. Kun dedi bas turat al. Kun fayakun bas turat. Kıyamet'e yakındaganda anan al jarılat, al düşöt, al jok bolot, zarra bolup jok bolup ketет. Al ahırgı vaga. Aga çeyin uşul biz körgön gün, uşul ay, uşul asman, jer uşu boydan turat.
Bunu Allah subhanahu wa taala öz kudreti menen gana saktap turat. Demek jaratkан özünчө bir kudret, аны eç bir özgörtүүсүз, кыймыл аракети жок, бузулбастан öz абалында турушулугу özünчө bir kudret, Allah'ın kudreti. Ona için Allah subhanahu wa taala aytып атат: "Wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ard bi amrihi." Allah'ın belgilerinin bir belgisi asman menen jer ne kılat deyt? Öz kudreti menen turat, Allah'ın kudreti menen turat. Summa iza da'akum da'watan minal arz iza antum takhrucun. Summa iza da'akum da'watan minal arz. Da'watan bir maf'ul mutlaq balдар. Keyin sizlerdi bir çakırganda jerden. Sizlerdi bir jerge kömülgönden keyin bir çakırı bolat. Oşo nufiha fis sur bolganda fa iza antum takhrucun. Sizler endi jerden çıkıp kelesiңер deyt. Demek asman jer jaratkan zat bir gün kele sizler de ölüp jerge koşulasыңар, jer bolosуңар. Keyin kayra sizlerde iza da'akum da'wa bir çakırganda iza antum takhrucun jer betinden çıkıp kelesiңер deyt. وَمِنَ الْاَجْدَاسِ يَنْسِلُونَ Kur'an'da var o. Demek adam ne oldu? Dünyayı Allah tarkattı, yaşayımız, keyin ölüp toprak bolabız. Toprak bolabız. Ruh ketet. Elliyin, kayak kesse Allah Teala öz aytkan жерге кетет değil. Biroq öz müçölörüzün bar toprak kaylanat, bir gana жерден başkanabız. Keyin oşol toprakты kayra Allah tiriltet. Başında jok nerseni tiriltken deyle, bar nerseni kayra kaytarıp koyat. Buna şunu aytır Allah Teala: "Summa iza da'akum da'watan minal arz iza antum takhrucun." Keyin sizler bir çakırganda ele sizler büt barıңар çıkıp kelesiңер, maydana kelesiңер, mahşarga kelesiңер deyt. "Wa lahu man fis samawati wal arz." Ahırda Allah Teala özünün tanıştırıp aytып атат: "Эми ушул асман, жердеги büt bardыk mahluktun bardığı Allah'a taandık." Anan kanday? "Kullun lahu qanitun." Kullun lahu qanitun. Ulardan bardığı Allah'a baş eyt deyt. Qanit muti' manasında, baş eyu degen manasında. Büt bardığı Allah'a baş eyt. Adam da baş eyt balдар, musulman da kafir da baş eyt. Jabran, ja qahran, ja ihtiyariyan. Düşünüyorlar mı? Adam balası, biz musulman, biz jabran emes, ihtiyar menen Allah'a ibadat kılabız. Allah'ını tanıyoruz. Kafirlerde Allah Teala majbur özünü tanıtıp etkedi. Majburla bana dünyaya alıp gelip majburla alıp gelip Allah Teala. Bardığı kullun lahu qanitun. Büt bardığı Allah'a başı et. Düşünüyorlar mı? Jabran ve qahran ve ihtiyaran. Kanday olsun, bardık mahluk Allah'a başı et. Başka çara yok. Kullun lahu. Lahu ma fis semavati vel arz. Jer betindeki büt bardığı Allah'ın kolundan keyin al malik, açındaki padişah büt bardığı ağa qalayı, ihtiyariyan, izdirariyan Allah Teala'ga başiyet kullu lahu qanitun ve huvellezî yebda'ul halq summa yu'iduhu ve huve ahvanu aleyh. Buna usul Allah yebda'ul halq joktan barqılat summa yu'iduhu kinanı kayra tiriltet ve huve ahvanu aleyh. Bu anın üçün jengil. Ve lehul meselul a'la fis semavati vel arz. Allah'a taandık en jakşı sıfatlar, en büyük sıfatlar asman menen yerlerde. Ve huvel azizul hakim. Al aziz jana hakim. Ahir ayette Allah subhanahu wa taala kayra birinci ayette takmil akıllı bayanda atat. Ve huvellezî yebda'ul halqa summa yu'iduhu. Başında jok ede, keyin kayra kaytarat. Oşol Allah başında jok nutfadan payda kıldı. Kayra ölgönden keyin tiriltip koyuş. Ve huve ahvanu aleyh. Aga jengil degen söz. Ahvan degen söz balda diyette jengilirek degen mana muhataptar eski al aytılıp atat. Bizde eski al aytılıp atat. Allah Teala'ga büt barı jengil. Bu jengil, bu jengilirek, bu kıyınırak degen nese bolboyt Allah Teala'ga. Düşünüyor mu? Aga büt barığı barabar. Joktan payda kılуу, bar neseni hayra özgörtüp koyu. Aga birdey. Al şunday zat. Yette ahvan degen sözde koldanan sözü balдар. Bu bizge düşündürüş üçün Allah Teala ayttat. Ve huve ahvanu aleyh. Keyin bar neseni biz üçün balдар bar neseni hayra onda koyuş jengil. Joktan payda kılуу biz üçün kıyın. Biroq Allah андай emes. Allah'a barı bu jok bayırması jok. Allah'ın namı inna ma'muruhu iza arada şey'en yaqulu lahu kun feyekun. Kun feyekun. Bol dese al bola verat. Buna şuna ayttat. Ve huvellezî yebda'ul halqa summa yu'iduhu. Al zat şunday zat aslında ne kıldı deyt? Joktan bar kıldı. Summa yu'iduhu. Keyin oşol bar neseni kayra kaytarıp jaratat. Ve huve ahvanu aleyh. Allah Teala al jengil. Bardığı jengil bizge nisbatan aytılıp atat. Ve lehul meselul a'la fis semavati vel arz. Allah'a taandık jakşı, en jakşı kelimettүү sıfatlar, en büyük sıfatlar Allah'a taandık. Ve huvel azizul hakim. Oşo sıfatların birisi al aziz vel hakim. Masal ve misil balдар.
Мисил деген сөз окшош деген сөз. Масал деген мисал деген сөз. Түшүнүңөрбү? Мисилди Аллага колдонгон болбойт. Мисил. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху таала айтат: "Лейса камислихи шей". Лейса камислихи шей. Көрдүңөр, мисили жок Алланын. Ошон үчүн мисил деген сөз Аллага колдонбойт. Масал, Алла тааланын мисалы менен баяндаса болобу деген сөз турат. Масал. Түшүнүңөрбү? Масалда дагы Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху таала "Фала тазрибу лиллахи ламсал" деген. Фала тазрибу лиллахи ламсал. Алла таалага мисал баяндабагыла деген. Ошон үчүн масал менен Алланы түшүндүргөндө балдар өтө ихтият кылыш керек. Ширк болуп калбаш керек. Ширктин шайбасы, шубхасы болбош керек. Ошон үчүн сөз түрдө баян кылганда Алла тааланын не кылыш керек? Таухидти эске алып, рубубиятты эске алып, Алланын кудретин эске алып, ширк болбой турган сыпаттарды, эми сыпаты камалды эске алып, сыпаты нуксту эске алып, булар болуп калмасын деп. Анан баяндаса бул жайыз. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде "Валахул масалул а'ла" деген. Алланын масалы өтө бийик. Алланын масалы өтө бийик. Алланын масалын баян кылышны кыйын. Кур'ан-ы Каримде башка жерде Алла таала айтат: "Масалу нурихи камишкатин". Масалу нурихи камишкатин фиха мисбах. Ал-мисбах фи зужажа. Az-зужажа كوكب دري يوقد من شجرة مبارك إلى آخره. مثل نوره. Gördüңөрбү? Аллах таала өзү мисал берип атат. Нурун мисалы. Аллахтын мисалынын нуру деп атат. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. Gördüңөрбү? Буну биз окуганбыз, ал жерде айтканбыз. Демек, не болду? Эгерде Аллах субханаху тааланы сифаты камалын өз ордуна коюп, сифаты жамалын өз ордуна коюп, Аллахты танзихине, баягы танзих, айыбы жок деп туруп ордуна коюп, ширктин шайбасы жок боло турган болсо, андай учурларда Аллага мисал кылып баяндаса болот. Андай сифаттаса болот. Ошону Кур'ан-ы Каримде Алла таала айтат. Не деп? "Валахул масалул а'ла". Бүт эң бийик сыпаттар Аллага таандык. Демек, Алланын шериги жок, анын затында да, сыпатында да. Түшүнүңөрбү? Затында да шериги жок, сыпатында да шериги жок. Ошон үчүн "Валахул масалул а'ла". Эң чоң бийик мисалдардын бардыгы Аллага таандык. Түшүнүп атасыңарбы? Масалу "Валахул масалул а'ла фис-самавати вал-арз ва хувал азизул хаким". Ал-Азиз жана Хаким деди. Азиз деген галип, күчтүү деген сөз. Күчтүү жана кандай күчтүү? Хаким деген данышман. Данышман деп отурат, Хаким. Эми кээ бир адамдар болот да, адам болушу мүмкүн, күчтүү болот, бирок данышман болбойт. Күчү менен бир нерсени кылам деп бузуп коет. Туурабы? Жардам берем деп кайра кыйнап коет. Аллах субханаху таала Азиз ал-Хаким. Күчтүү жана Хаким. Демек, кафирларды жок кылганга да кудурет жетет. Бирок Алла таала хикматы менен сактап турат. Түшүнүңөрбү? Кафирда өз жаратты Алла таала. Бузуку да кылып атат, мусулмандар кыйнап атат, бүт баарын көрүп билип турат. Бирок Алла таала Хаким сыфаты менен аны эмне кылып кармап турат. Ошон үчүн Аллах субханаху тааланын бүт сыфаттары ордунда. Эмне болду? Аллах субханаху таала ва хувал азиз ал-Хаким. Ал күчтүү дагы баарына кудуретте жетет, ошол эле учурда Хаким дагы. Алла таала кайсы убакта эмне кылыш керек, кандай кылыш керек өзү билет. Демек, валахул масалул а'ла, бүт жакшы, эң бийик мисалдар, эң бийик сыфаттар. Бетте мисалдан мурат балдар, сыфат түшүнүп алгыла, сыфат. Эң жакшы бийик сыфаттардын бүт бары Аллах таалага таандык. Демек, Аллахны ла шарика лах фи затихи ва ла фи сифатихи. Сыпатында дагы затында шериги жок, бирок эң бийик сыпаттардын бүт бардыгы Аллага таандык. Ал сыпаттарда эч ким сыпатталбайт. Башка махлукка кандай сыпат бериши мүмкүн эмес. Ошентип Аллах субханаху тааланы сыпаттаса жайыз деп атат. Акырында Аллах субханаху таала өзүнүн эки сыпаты менен ва хувал азиз ал-Хаким деген Куранны бүгүнкү аятыбыз бүттү. Кудай кааласа, Аллах субханаху таала кабыл кылган болсун. Демек, балдар, адам алим болуш керек, мутафаккир болуш керек, акыл болуш керек, сами болуш керек. Куранда айтып атпайбы? "Ва мин аятихи ахырында" бүт барын унутпагыла. Ушул адам балдар оңолот. Уккан адам оңолот. Окуган, билген адам оңолот, алимин. Түшүнүңөрбү? Акылдуу адам оңолот жана фикир кылган адам оңолот.
Jön jirgegile. Ar deseni qarab, ar bir neseden ibret alış gerek. Ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi, walakin la tafqahuna tasbihahu. Ar biriden ibret alış gerek. Allah Taala üstüne zat, şunun için akıllı olan adam, bilimli adam, fikirli adam, uqqan adam oňalat. Allah Taala bilimli, akıllı oğuşlardan kısın. Subhanakallahumma bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke. Amin. Allahumma taqabbal minna. İnneke entes semiyul alim ve tub aleyna ya mevlana inneke entet tawwabur rahim. Rabbena atina fid dunya hasenah. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أخلق وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أخلق وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أخلق وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الغير المحجلين الوفد المتقبلين. اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الغير المحجلين الوفد المتقبلين. اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الغير المحجلين الوفد المتقبلين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وربيع قلوبنا ونور صدورنا وسحاب همومنا وهمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وسحاب اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وهمومنا يا ارحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا سواء السبيل. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم نسألك من خيرك ما سألك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من استعاذك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين.